mwabagore mwe nukuri nababwira ikintu kimwe gusa nimwahura n'ibigeragezo muze murangamize mwijuru amen nimuze murabesha amaso y'umubiri ndatemanisha ndagenda hari mu gitondo cyakare ngenda ikime cindenga ndagenda urufungu rurantangira ndagenda saa 12 za gatondo zageze mpagaze aho hantu sinamubonaho ndareba hirya no hino ndamubura urufungu ruranteranya nangira kugira ubwoba amena nishidikanya umutima negere imbere ntera nk'intambwe 10 ndeba ruguru mbona ikintu kirambitse ku mugina amena cyambaye urukote rw'umukara amena kwibiguru bivyimbye wagira ngo umuntu agwaye imidido amena ngira ubwoba nkuramwe inkweto amena abakumenye mana barahiriwe abakumenye mana barahiriwe abakumenye mana barahiriwe abakumenye mana barahiriwe haleluya abamenye imana n'abahigwa amen ico gihe yo hataba narigeze kumenya imana ubuzima bwanje ntimuba mububona bugihagaze kuko mureba ntabwo biba bikimeze ukubene data barimwe barankurikirana mwumva icyo kintu amen 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 nkuri inkweto ntihari ntambwe nsubira inyuma numva wa muntu aryamye ku mugina arampamagaye ngo vayo hano ngira ubwoba ndamubwira ngo wowe uryamye aho ngaho urinde ngo nije twaraye tuvuganye akazi vayo ngaha ndakwereka aho ugakora amena ndamubaza ati kuryamye aho ngaho tugakorera aho kumugina yanka kunsubiza arambwira ngo wenyegera gusa amena amen ndashira amanga shira ubwoba ndangamiza mwijuru buriya nukuri umuntu yigeze kumenya imana biragoye kugira ngo ayihebe gaheriheri ntangira kwambaza imana mu mutima mbwira imana dina murima mbona ngiye gukoramwo uyu muntu arambitse kumugina ibiguru dore biravyimbye uyu n'umuntu ki arambwira ngo uwo mwaraye muvuganye ntabwo ari jewe ahubwo ni murumuna wanje nanje ndamubwira ati ko mbona ari wewe isura ari ya indi yejo usivye kamaguru yawe avyimbye gusa nkivuga ukabara badutse amena amen abadutse ngira ubwoba bw'umubiri nirukanka nsubira inyuma amen 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 imana yarahabaye mumvugira ngo imana yarahabaye mumvugira ngo imana yarahabaye kuko yari ikimfiseho umugambi yari izi ko uyu munsi nza kuba mpagaze muri Kirawa Jennifer Films Company ndiko mvuga ntango buhamye yari ibizi ko uyu munsi nzoba mpagaze amen amen ako kanya badutse ubwenge bwanje buragenda isi mbona icuza umwijima ijambo ry'uhoraho numva rinjemwe mu mutima aho gutemanisha nsubira mu nzira ntivyari bicemera ahubwo natemanishije ninjira mu rufunzo amena ariko imana yarahabaye ngira umutima w'ubwenge ndasenga uri murankurikirana wozuragira umutima w'ubwenge ivyo irimwe byose zuribuka ngo mwijuru hari iki hari imana kandi ngo hari ico yavuze ku buzima bwawe amen usanga hari ico yavuze ku buzima bwawe shikama shiramanga izobana nawe kugeza no mu rupfu amena naratemanishije ndiruka nirutse mbona ubwenge buragarutse ndakomeza ndiruka nteye nk'intambwe 10 mbona umugabo aturutse mu gifunzo yambaye ikote ry'umukara arambwira ngo hagararaho nanka guhagarara ndiruka nkomeza gukemeye nsenga nteye nk'izindi ntambwe 10 mbona undi mukecuru aturutse mu rufunzo arambwira ngo mwana wanje ngo hagarara nkubwire ndamubwira ati mukade wapi tiwapi ngo ariko nawe ufise ubwo avuga ijambo nk'ijya wa wundi wa mbere yagize iki yavuze nasanze abantu bari kuvomera inyanya nduhukira aho ngaho ndabagwamwo barambazana ibikinda biganira uko vyagenze barambwira ngo icyo utazi ngaha kunyanja hari amajini ati ahubwo ni Imana igize iki igutabaye nukuri ni vyinshi novuga bugaca bukira ariko mwumve ngo Imana yaragize iki yarahabaye ico nosabira uri mwarankurikirana uri mwaranyumviriza nuko yohora arangamiza mwijuru iyo ahuye n'ibigeragezo vyabi vy'umugabo vyabi byo gupfisha vyabi vy'ubugwayi yoza arahamagara iki ijuru akirinda kugwishwa n'iki n'ikigeragezo nukuri abumvisha igishinga ntaye canje nibishinga ntaye vyinshi mfise tuzokomeza tubane umwami Imana
abampinduriye mu mitima bari bameze nkuko kwanje, ariko kugeza iyi saa kuva aho menye groupe ya Kirabo Jennifer Films Company nkasanga umukozi w'Imana Papa Samuela, inzoga zamvuyemwo, bushakanyi bwamvuyemwo, buri kimwe cyose cyangwa n'amaso y'Imana cyagiye kimvamwo. Uwiteka yabanye nanje binyuriye muri Papa Samuela, umukozi w'Imana dukunda cyane. Nukuri Imana ikomeze imuduhere iki umugisha, abumvisha igishinga naye cyacu, umwami Imana abampera umugisha. Amen. Mwami turagushimiye, turagukengurukiye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami dushimye ubuntu bwawe, mwami turakengurutse, izina ryawe rihabwe icubahiro. Yesu rekubane kubaremera izini ntahe, abaje kuvuga ivyo wabakoreye rekubagirire neza, rekubaho umugisha mu izina rya Yesu. Hari n'abandi batavuze ariko wakoreye ibitangaza, nabo mwami rekubaho umugisha, ubagirire neza. Uwo twirukanye ni shetani n'abadayimo mu izina rya Yesu. Data turagushimiye, turasengeye bariko baradukurikirana, rekubahezagire, rekubaho umugisha, rekubagirire neza mu izina rya Yesu. Abagwayi bakize, abafite ibibazo bitandukanye ubabere inyishu, ubabere umutabazi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mwami Yesu abahezagire. Amen.